prodaji je nova praktična žena. Tišina! Hajde da se pomirimo. U prodaji je nova praktična žena. Nova praktična žena poklanja skupocene bunde, komplete od kože i svile, unikatno zlato. Da li ste i vi među srećnim dobitnicima? Piše Marko Nikolić Giga bez boljeg života. Savetuje šta žena treba da zna o sidi, živeti zdravo. Predlaže moda iz Pariza, ona u muškom modelu. Akcije Gordana Boneti i Venera. Ko je od vas gost u Lepenskom viru? Nagradna igra, ženina zlatna jelka i još puno iznenađenja. Praktična žena ništa ne pita, samo poklanja. Pogledi na svim kioscima, otkriće godine, četnička književnost, prvi put u duhovnoj strani Mihajlovićevog pokreta, ekskluzivni intervju iz zatvora Nikola Kavaja, najuporniji lovac na Tita, partizanski zločini u Kruševcu, zašto ćuti Dobrica Ćosić, Kosovo, nastavak srpske agonije, pogledi među Srbima na Ozrenu, nećemo džamahiriju, pogledi su jedini list sa kraljevim ordenom. U prodaji je nova praktična žena.